Dr. David Langdok ubolong chairman jong ko imsning People Fronts kabalong ka Independent Forums jong ko imsning constituency ulapan pau ya kajing sokia halor ka jingrai kensan jong ke sarkar jela ban siutulop no ahi ya ki EDC khamtam ya ka garo autonomous district council hakabere ka jingbom yo tulop ki nongtre kumbala sabhola bina AI Dr. David ulpan pau ya kajing sokia ka jong hakabai dei ka jaj benriu namar ka jaj benriu kabalong ritpait hakari ulong ka jingrai kensan ya ka jing siutulop jong ke sarkar jela ya ki EDC kalbo ya ka jaj benriu ya ka jing sokia namar baulong babale baka sarkar jela kami selokshwa ya ki MDC barulat ka jela hasya ben siutulop ya ki EDC tang namar bak garo autonomous district council kalamar ya jing ban siutulop ya ki nongtrai ulapan rabro barulong ki district council barok ki EDC kimdai ki jaka le politik jongno re jongno kidai ki jaka trekam nakamanta banedai trairi traimulok redpat jong jaj benriu ulapan kodro barulong baka sarkar jela kadai ban perkhat sanibha bat lada kampat la ban perkhat kadai ban ai daga gran kabadai ban ai saka council. God bless you all.